Dobro večer narode. Upravo smo došli na utovar, kao što vidite pada snijeg. Vidite šta je ovo, kako je ovo zlo. Evo rekao malo da vidite kako to izgleda na utovarima i istovarima. Ovaj se parkirava. Ej, ova se uspjela pička parkirati, već se parkirava već sat vremena. Kad sam ja došao se parkirava. Tako da... Znači ovaj snijeg, ovo je strašno. Kao što vidite, gužva je, znači... Ima jedno 20, ima sigurno jedno 20 kamiona koji čekaju tu. Strašno. Apsolutno strašno. Ovdje je mnogo toplije. Evo, ovaj se proba ovdje da se uparkira. I tako. Što sam hteo da kažem? Moj Freightliner kamion 2023. godište ima sad jedno 50.000 milja, ima oko 100 radnih sati, sad trenutno 100, ali ja sad lupam, ima 1000 radnih sati sad trenutno i ostavio sam ga za prvi servis. Kad rade prvi servis šteluju ventile, mislim kad rade prvi servis, ono, ako pratiš po tim njihovima nekima prvi servis, šteluju ventile, šteluju glavu i tako to, napravi sigurno da je sve selo kako treba. Dosta ljudi kaže da se smanji posle potrošnja i to kad nameste sve, kad se malo potroši ventili, ovo ono, pa kad to sve sedne, pa kad se prešteluje, da onda bude malo manja potrošnja, levo desno, da bude puno bolje. Sad koliko je to istina, koliko to utiče, ne znam. Uglavnom otero sam tamo kamion u servis u New Jerseyu. To je najbliže dealership tamo gdje ja živim. I oni mi kažu da će to najmanje biti jedno 3 nedelje. I šta ću, levo desno 3 nedelje bez kamiona. Ja uzmem ovaj drugi kamion od mog vozača, a on je otišao na godišnji. I ovaj drugi vozač vozi onaj drugi Freightliner. I sada, pošto sam ona dva kupio zajedno. I ovo je isto 2023. a samo je International, znači kamion International LT sa Cummins motorom. I mogu da vam kažem da mi se jako svideo ovaj kamion, znači potrošnja je 8 i to nije sad namešteno, evo pogledajte, na 7200 milja potrošnja 8, na 174 radna sata, a na 192 radna sata 7,9, na 7800 milja, znači nije resetovano pa samo napravljeno, baš je, to mu je znači potrošnja oko 8, a obično sam vukao većina preko 40 tona tereta, znači maksimum 80.000 levo desno, prosto sam se iznenadio, znači Freightliner prazan, nikad nije prešao 7.2, znači puno više troši Freightliner od ovog Cumminsa, iako ovaj Cummins ima 500 konja
i jači je i veći je motor. I što sam shvatio, ovaj kamion ima puno višlje brzine. Znači ima ovaj diferencijal mu je kao višlji, kako bi to rekao, ima kao duže brzine. Naprimjer, kad vozim 75 milja na sat, što je 120 km na sat, obrtaji su mi na 12,5-13, a Freightliner na 75 milja na sat, na 120 km na sat, obrtaji su mi 14, skoro 15. Znači na puno većim obrtajima, znači da ovaj ima puno višlje brzine, ovaj Freightliner ima kraće brzine, pa je na veći obrtaj motora na toj brzini. A obično najviše vremena provedem na tih 75 milja na sat, 120 km. Tako da nikad do sad niti sam voleo International kako izgleda, niti sam kad vozio. Znači bila je samo dobra cena i zato sam ga uzeo, rekao ajde. Imao sam pre Cummins u jednom kamionu, nije mi se nešto ni sviđao. U Kenworthu imao sam Peterbilt koji je bio Packard motor, i onda Kenworth je ista firma kao Peterbilt, ali je s Cummins motorom bio. Znači stavljaju jedan drugi motor. Ovaj Cummins je malo skuplji. Znači onaj Packard je bio i jači i manju je potrošnju imao nego Cummins što je bio ovo Kenworthu. I nisam nešto bio ljubitelj Cumminsa od tad, a rekao ajde uzet ću ovaj. Imao je velik ovaj sleeper i udoban je jako. Znači International je jako udoban. Znači samo se ljulja ovaj. Znači udobniji je, ja mislim, i od Volva čak. I rekao ajde uzmem, znači za vozač, rekao svejedno je šta, kamion kao kamion, šta god vozio. Ali sad kad sam ga probao, znači sad već 2 nedelje, znači obožavam. Znači potrošnja 8, to ne možeš to ne možeš nasanjati, pošto taj razlika između 7 i 8 milja na galon potrošnja je od 1.500 do 2.000 dolara na mjesečnom nivou ušteđevine. Ta jedna samo milja po galonu jako puno znači na mjesečnom nivou. Ljudi to ne računaju tako, levo desno ga staviš na papir, ta jedna milja po galonu ti znači jako puno. Kao i na primjer da voziš non stop 65 milja na sat, da voziš 100 i 120. Normalno da je bolje na gorivu kad voziš uvijek 100, na primjer. Ima malo manju potrošnju i to. Tako da, i onda nisam ni završio, i onda šta mi se desi, rekao da ne vučem sad, da ne rasparujem kamion od prikolice te, ja ostavim i prikolicu u tom dealershipu što je bila zakačena za tim kamionom, Freightlinerom. Oni me zovnu, bio je ponedeljak, ja ga ostavio, znači petak ili subota. Oni me zovnu u ponedeljak i kažu kao smeta im prikolica tu u dealershipu, ali imaju oni kao neko dvorište tu negdje u blizini dealershipa, pa tu kao obično ostavljaju prikolice tu, da im ne smetaju ovamo, da imaju više mjesta. Poreko nije problem, kao pomerit će oni, imaju ono kamionče što pomera prikolice i to, kao pomerit će oni. Rekao ok, super, nije problem, ne moram ja da dolazim s drugim kamionom. To je bio ponedeljak, utorak, sreda, znači dođe sreda, oni mi pošalju e-mail, znači ne zovu me, pošalju mi e-mail sa slikom od prikolice, sa rupom napred na krovu, znači rupa, cijela rupa napred na krovu, i kažu neko je pokušao da provali u prikolicu. Ja gledam onu sliku, rekao, ko bi se popeo gore, kao prvo prikolica otključana, kao drugo prazna, može otvoriti vrata ko hoće, zašto bi se neko penjao gore 10 metara u visinu da otkine krov, da bi provalio u prikolicu, da uzme šta kad nema ništa u njoj. Meni tome nešto nije bilo jasno. Nazovem ja njih, javi se onaj čovjek i ja njemu kažem, rekao, ovo nema šanse, znači, rekao, brate, nema šanse da je on neko hteo da provali, rekao, to je udareno 100%. Rekao, 100% je udareno.
I on onak kao, pa ovo ono, znaš, proba da štiti svog vozača, levo, desno. Kaže onaj, vidjet ću ja kao na kameri kakva je prikolica kao izašla iz dvorišta, a kakva se posle pokazala na kameri. On pogleda na kameri, ono stvarno cijela prikolica je izašla iz dvorišta, 5 minuta kasnije, kad je naterivo u to drugo dvorište, ima tu rupu gore na krovu. To ne samo da je rupa, odvaljen krov, znači prvo pola metara napred prikolice, odvaljen krov, nova prikolica 2023. godište. I sad levo desno, šta sad, osiguranje, sad je to za njih cijel problem je to sad za njih, moraju osiguranje, moraju levo, moraju desno, da to srede sad, ko zna hoće to moći popravljati, ne znam kako će, menjati ceo krov, najvjerojatnije će morat kupiti drugu prikolicu, ne vidim kako će se to popraviti, to kao da je raspizdio negdje u most i rasturio prikolicu, ceo krov. I ja sam onda kad sam malo razmišljao, shvatio da je to tako i bilo, pošto oni kad sa tim kamiončićima, kad prevlače te prikolice, da ne dižu nogare, da je samo zakače i poslije da je spuste, da ne moraju da dižu pa spuštaju nogare, oni je zakače pa je dignu gore u vazduh, jedno feet, a kad je digne tu feet u vazduh, ona je odmah preko 14 napred visoka. I to se tako desilo, on je zakačio, digao i ona je negdje prošao kroz most i normalno ona zakačila, znači što je uzdignuta napred. I prošle nedelje dane javljaju se Leo i ja njih zovem, rekao šta se dešava, mislim nemam sad prikolicu, šta da ja sad radim ovo, kaže oni kao mora naše osiguranje da izađe, Leo desno, kao procedura je sad, ovo ono, vidim ja od tog nema ništa, ja odem i kupim drugu prikolicu. 55.000 isto je 2023. nova, šta ću, moram raditi, ne može da stoji sad jedan kamion zbog prikolice, ovako već stoji onaj drugi na servisu, ne mogu sad i sve parkirati, i tako kupim prikolicu, ostavim ovaj kamion ovdje, odletim za Chicago, iznajmim još jedan kamion i zakačem tu prikolicu i dovučem je tako kući i tako. I onda to je znači završila se znači priča da taj kamion i tu prikolicu što su mi razbili, sedem International i baš mi se počeo sviđati, levo desno rekao ostavit ću ja njega sebi, a ove Freightlinere gurnuti vozačima troše puno više, a ja ću ovo ostaviti sebi. Znači kad vozim skoro od 4 do 5.000 milja ja vozim nedeljno, potrošim 2 do 3.000 najviše goriva. A sa onim sam znao za 10.000 grosa ja potrošim 4.000 goriva. Znači trošio strašno kako troše ti Freightlineri. I tako da planiram, baš mi sad počeo mi sviđati. Na početku se nije sviđala što je ova kabina nazad gdje je sliper, šira je od naprijed od kabine i onda je teško bilo, nepregledno je bilo za prikolicu naterivati i tako to u rikverci je bilo malo nezgodno, a nisam se bio navikao, ali sad sam se baš navikao na njega. Jako mi je udoban, znači sliper je jako velik, 2 kreveta normalno, frižider, mikrotalasna, imam čak i printer za printovanje papira nazad u sliperu i baš je prostrano, znači što jeste, baš je ekstra. Tako da sad je počeo ovaj sneg baš da se lepi, više je sad kao led, kao kišica neka, sve se pretvara se sad u led. Ima da smrzne do jutra, da bude kao zato ne volim da dolazim ovamo gore, a sve to gore uz Kanadu, od Chicaga gore, Wisconsin, Wyoming, Montana i to, ja te sve države, ja ne idem gore često. Rijetko kad će mene neko naći ovamo gore, zato što, mislim, nemam pošto. Kamioni, kad je tako hladno i smrznuto, kamioni puno više troše,
non stop zatvore neki put, čekaju ljudi zavejani negde za nekom zatvorenom putu, čekaju 2 dana, znači čisto gubljenje vremena, ono skroz bez veze, znači uopšte mi ne zanima uopšte dolaziti ovamo na ovu stranu, ali ajde, ovo sam samo spojio da ne sedim danas, kao da danas ne izgubim dan, da ne sedim i ne radim ništa, tako da sad šta je tu je, ali ujutro bežimo odavde što pre, znači ceo kamion se pretvorio u kocku leda, tako da to je to, otprilike samo sam hteo malo da razgovaramo, uskoro će valjda biti nešto malo zanimljivije, da imamo o čemu da pričamo i to. Za sad je šta je tu je.